алейкум. Атыр телеканалының яйнына заман информацион программасы девам ете. Студияда София Бляева чалышмақта. Украина кеметі велки үметсізлік үшін Қырым татарлардан афу сұрады. Дүния жеметі Русияге қаршы санкцияларны кеңішлетмеге чағырды. Қырым татарлар тарихи ватанында яшамақ кереклер деп илан етілді. Анкарада 2 күн девам еткен бүтін дүния Қырым татар конгресі өзішіні екінледі. Бізім мүхберлеріміз Түркияден қайтып келді. Екінші бүтін дүния конгрессіне Қырым татарларын Түркияде топлашты. Қырымда ишғал вазиетінде бөле тәдбірні кечірмеге олмаз. Оның үшін Анкараға 14 мемлекеттен 430 делегат тахминен 200 Қырым татар тешкелятындан тәшриф бұйырды. Зиядесі келгенлері Украина ве Түрк темсілчілерідір. Конгресс білген антелінде кечті. Салонда 3 милли байрақ, Қырым татар, Украина ве Түрк. Бұл байрақларны темсіл еткен милли маршлар енхарай. Bir duanın başlanan geçenlere duanı Kırım muftisi okuyordu. Mufti olmağına sebebinden Türk imamı Kur'an'dan ayet bağışladı. Ya ilahel alemin, okumuş olduğum aşırı şerifi dergah izzetinde kabul eyle. Tedbirinin esas maksadı Kırım'ı işgalcilerden azat etmek ve Ukrayna birdemliğini korçalamaktır. Bu yenilişte çeşitli yollar seslendirildi. Kırım'daki ve Ukrayna'nın diğer yerlerinde Rusya Federasyonu tarafından gerçekleştirilen fiili işgal vaziyeti devam etkençe Rusya Federasyonu'na halkara cemaat tarafından tatbik edilen sanksiyalar kesin lagu edilmemek ve yumuşatılmamak, aksine daha da ağırlaştırılmak gerektir. Ukrayna hükümetini bu kongreste Dış İşler Naziri Pavel Klimkin çıkışta bulundu. O, Ukrayna prezidenti Petr Poroshenko'nun müracaatını seslendirdi. Ukrayna hiçbir vakit Kırım Tatar halkına insani hakları bozulundan razı olmaz. В этом есть не просто политический контекст, в этом есть историческая справедливость для крымских татар, которые должны быть хозяевами своей земли, быть тем, кто определяет судьбу Крыма, определяет судьбу своего народа. Kongreste Türkiye hükümetinin baş nazir muavini Numan Kurtulmuş çıkışta bulundu. Rusya Federasyonu tarafından Kırım yasa dışı bir şekilde uluslararası hukuk hiçe sayılarak işgal ediliyor, ilhak ediliyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak ve Türk milleti olarak başından itibaren bu ilhakı tanımadığımızı, bu yasa dışı ilhakı hiçbir şekilde tanıyamayacağımızı her vesileyle ilan ettik, ilan etmeye devam edeceğiz. Ve inşallah bir gün bu yasa dışı ilhak uluslararası camia tarafından geri çevrilecek ve Kırım halkı istediği bir şekilde bu anlamda özelliğine kavuşacak. Kırım'da ötkürülgen meclis azalarına karşı baskı ve yasaklar neticesinde onların kongreste kelip olamadılar. Lakin müracaatları seslendirildi. Selamun aleyküm saygılı kongres vekilleri, saygılı kongres misafirleri. Kongresin esas notası onun prezident saylavlarıdır. Delegatlarının ekseriyeti bu vazifede halk lideri Mustafa Cemilevni koruyor. O ise bu teklifini red etti. Bu mesele hiç tartışılmaz, derhal kabul edilir. Onun için Mustafa Kırımoğlu'nun adaylığı konusunda müzakereleri burada bitirelim. Ben adaylığımı çıkarıyorum. Ve rica ederim, davamız için, milletimiz için, milli meclisimizi yükseltmek için, kuvvetlendirmek için Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin başkanı olarak Rifat Çubarov'un seçilmesi. 26 Şireynen Rifat Çubarov ikinci kere Kongres Prezidenti vazifesini saylandı. Bütün cemiyetlerimiz kendi ülkelerinde
oradaki bütün toplumları ve oradaki bütün hükümetleri işgalcilere karşı ayak üstüne kotarışları gerek. O sebepten Romanya'daki cemiyetlerimiz Romanya devletini, Romanya hükümetini Rusya'nı toktatması için yola çıkarışı gerek ve burada onlara hiçbir türlü ağırlıklar olmayacak. Çünkü Romanya NATO ülkesi olarak, Avrupa Birliği olarak Конгресс идare құрымына 23 кіші сайланды, sonra резолюция қабыл етілді. Олар Русияға қарсы бүтін dünya baskı yapılmasına müracaatта bulundu. Mustafa Cemilov aynı zamanda Kırım işgal olған son 10.000 Kırım Tatarı ketmege mecbur olғанını bildirdi ve müracaatта bulundu. Bütün kıyınlıklara bakmadan Kırım'ı terk etmemege çağıram. Я хочу заверить своих соотечественников, борьба будет продолжаться до конца, и мы обязательно будем на своей земле. Növbеттeki bütün dünya kongresi 4 yıldan son Kiev ya da Kırım'da ötkürülmesi көзде tutula. Elvina Zidulayeva, Şevket Namatulayev, Alim Abdulhayirov, Aydar Umerov, Zaman, ATR. Бүгін Түркия президенті Режеп Тайип Эрдоган Кырым-татар халқы етіні қабыл етті. Бұл мәліметті Түркия Жұмхуриеті президентінің ресми сайфесі білдіре. Күрішівде Мустафа Жемилов, Рифат Чубаров, Аслан ве Рустем қырымлылар іштірак етті. Күрішів нәтижелері ашықланмай. О Кырым-татарларының бүтін дүния конгресі екінленген сон yüz берді. Күзде Кембридж университетінде Кырым татарларының медениетini öğrenmege imkanı olacak. Анкарада екінленген конгрессінің черчевесінде Кембридж университетінің Украин студия векиллері шыны білдірелер ке, оқув башланған сон Кырым татар тілі ве медениеті усталық дәрслері кечіріле біле. Yarın Kırım'da 3. Mayıs meselesi boyunca Tair Smedlyev'nin mahkemesi ötkerilecek. Nevbetteki mahkeme toplaşığı Armyansk şehrinde keçirilüvü planlaştırılan. Tair Smedlyev'ni Mayıs 3 günü Mustafa Cemilov'ni sınırda karşılaganda militsiya xadimine hücum etkeninde qabatlaylar. Tarhan Kut burununda 3. Extreme Kırım 2015 adlı festival geçmekte. Bu parlak vakıya tek profesyonel şekilde sportnen oğraşkan insanlar içinde geldi, yanı başlanğanlar içinde geçirildi. Tedbirde hakimiyetinin razılığı berildi. Tafsilatlıca bizim levhamızda. 3 yıldan beri Extreme Kırım Festivali Kırımның sakinleri ve musafirlerinin dikkatini celp etti. Birinci yer için mında diverler, surferler ve suv astavcıları yarışlaşalar. Bu sene onun geçirilüvü kurtarıcılar nihayetleştirildi. Yarışqa tek vesikalı sportçularga izin berildi. Buna bakmadan 9 gün devamında iştirakçilerinin rahatlığını profesyonel mütehassislar kurçalaylar. МЧС мында 5 махсус техника арабасы, 21 kurtarıcı ve 2 katerni kullana. Daimi trenirovkalar keçirip festivalda bulungan insanlarga öz hazırlıklarını gösterirler. Здесь присутствуют сотрудники МЧС, сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам, также сотрудники Крымспаса, которые обеспечивают безопасность как пожарную, так и техногенную на месте проведения данного фестиваля. Festival günleri açık ekstremal sport yarışları geçirilecek. Bundan da gayrı er gün sportnen uğraşmağa başlayanlar için çeşit master-klasslar ötkerilecek. Gün ise konsertnen yükünlenecek. Teşkilatçılar tek parlak duygularnen teminlemek vade bererler. Susana Veyitova, Zaman, ATR. Ukrayna hukuk korçalayıcıları Kırımға kırış tertipini deniştirmege isteyler. Onlarının bildirgenine göre yarımadağa kırış kaidelerini tasdiqlaganda hakimiyet vekilleri öz vekiletlerini açtırdı. Hukuk korçalayıcılarının fikrince hükümet Kırım'da informasyon blokadını belgiledi. Onlar yanı vesikаны kabul etmege talap edeler. Ahmetçit hakimiyeti salgır yalısını temizlemek için andaki tereklerini pıçtı. Endiden son salgır boyunda ösken sügütlerden tek tamırları kaldı. Гаспринский соғығы бойынша өскен сүгітlerden салғыр бойында тек пычылған бұтақлар, чөплік ве тамырлар қалды. Горзеленхоз шirketi тереклеріні пычып, салғырны темізлейміш. Шehir hakimiyetinin fikirine göre aynı terek бұтақлары өзен içinde su ve kırını toplay. Сейчас, конечно, некомфортно. Очень жарко. Это наше излюбленное место для прогулок. Сейчас некомфортно здесь гулять. Понятно, нету тени. Немножко не обустроено. Это все грязновато. Акмежит мемориетінде анылатқаныларына көре, олар тек телükeli өскен тереклеріні yok етелер. Ama олардың еріне яңы тереклер пейда olacak mı ya da yok ki bu sualге мемориетте cevap berip olamadilar. Şehir sakinlerinin çoğusu bu gibi hareketlerге kol tutam.
С одной стороны, тенька стало меньше, и всего прочего станет меньше, но многие деревья находились в аварийном состоянии и порой падали. В принципе, я видел, что многие действительно аварийные деревья были спилены, которые были сухие, которые были на грани собственноручного падения, поэтому здесь я, конечно же, за. А если говорить вот о молодняке, который можно посмотреть и сейчас был вырублен, то, конечно, я против, потому что это создает определенную атмосферу, когда ты гуляешь по речке. Ну, я считаю, что это нужно сделать, потому что очень запущенные состояния у канала, можно сказать так. Ну, я, конечно, отрицательно отношусь, когда вырубают деревья, но другого выхода не вижу. Расчистить все вот это и облагородить как-то. Салғырның абаданылыштыруы Ахмет жетілілеріні ен раатсызлаған меселелерден бұрыдыр. Кешкен сене шер әкиметі тек 350 метрлік ерні темізледі. Капитал ішлеріні есе пара айрылған сон кечірмеге вәде еткенеділер. Бұл сене абаданылыштыру сәкенлерінің шейкетлері ве жайматчылықның мұраджатындан сон башланды. Мы не имеем права вносить набережную в бюджет, потому что она не стоит на балансе. Но из денег, которые выделены на уборку улиц, практически 15% уходит на уборку этих набережных. Салғырның бойында енді 40-тан зиядей терек yok етілді. Ама бұнен Горзеленхозның іші бітмейджек. Олар Гагарин паркына қадар бұл шекілде ялыны темізлемеге істейлер. Элиф Абдулла, Ахмет Акай, Заман Атайар. Аяқ машина спорт дүния купның сайбы Қырым-татар егіті олды. Украин спортчысы Марлен Зморка Италиядaki Турини шайырында өткерілген ярышында ғалебе қазанды. О, итальян Тим Палазага клубы үшін чықышларда оғраша. Марлен аяқ машина спортнен 2008 сенесінден оғраша. О, Николаевдaki физкультура орта оқуф юртыны бітірді. Путин, Туспик, Поклонская, кирпич кралечесі. Америкада карт ойында Русия ве Қырым идаре темсілжілерінің суретлерінен қолланалар. Бойле бір карта дестесіні Америкадан келген ватандаш Анкарадаки өткерілген Бутын Дүния Конгресінің векіліне бағышлады. Сергей Аксенов пик бешлігі картасында, Владимир Константинов хач беслесінде. Рессім етілді. Америкалылар сабық Украина президенті Януковичні де ұнытмадылар. Оның бетіні пик алтылықта көрмеге мүмкін. Бұл есе соңғы хаберіміз еді. Ие, шамлар тілейміз. Көрішкенде.